Shubor nakaslem jong unong san Hima. Ka yang Dorbar jong ka Khadc Hills Autonomous District Council kalaweng no ibaro ki program jingyatai ki balapan bet bandan mentakasngi. Hagan ni kasngi ka yang Dorbar kala shim jing Mynjur tang ya ka vote on account jong ka Mang Tyngka balwan ra adu executive member bakmi ya ka tanat pla Tyngka haga khat pratrik rempang. Hashwa ban sedang ke Dorbar unong yalam kaliang persya ubat tita starwal khan ula yeng ban kentu ya usumbut lampang ban penduk no ya ki program baro ki balapan bet bandan hagan ni kasngi. Komisi Benta ban buram ya Jingkhlad kandid UMP ke Shillong parliamentary seat u Dr.Ricky Syngkon ngasngodai ban ajing mot ya ke yang ban penduk no ya baro ki program jingyatai balapan bet bandan mentakasngi long ba titas. Hashwa ban Pynwai ke Dorbar ke ladan ke jingya sangap jar ba 10 minit kum kadak ke jing buram ya ke Jingkhlad kandid UMP ke Shillong parliamentary seat u Dr.Ricky Syngkon. Asumsi yang bilang baru sejak ini berjumlah no Khadc MP benar-benar ini Syngkon so ban ajin itu di sebut Syngkon bah kumpetak untuk cemburung ya Jingkhlad no di ajin itu kan sustain no ya ki business baru bagi development kita sih untuk question awal berjalan sesuatu pendidikan dengan hidup kan sini berlaku no tangnya kepada pas yang kita buat account untuk unjuk itu mendapat sini kalau ada mau pun pada timbul dari gambar. The cheapest thing to move the town budget 2026-2027 with effect from 1st April 2026 to 30th June 2026, amounting 46 crore 99,000 only the now passed. Initial move is that the board on account budget 2026-2027 will effect 1st April 2026 to 30th June 2026 amounting to 46 crore 99,000 in this month pass. Ini kerja as well as the Northeast Council with effect 1st April 2026 to 30th June 2026 amounting 36 crore 99,000 in the personal pass. Then for Hima, we start off with the Khadc Autonomous District Council members question referendum 2026. Mutually, the district head, Mr. Ricky, Chairman Sir, would like to move the Khadc Autonomous District Council members question referendum 2026 be now passed. Mutually, the Khadc Autonomous District Council members question referendum 2026 be now passed. Mynjur. So the Khadc Council members consent to the